Zamislite da Sergej Lavrov, šef diplomatije Ruske federacije, poruči Srbiji da odustane od svog ustava i da ga ne primenjuje u bilo kojoj tački, bilo kojoj odredbi, u bilo kojoj oblasti. Postoji li taj evrofilski i pronatovski analitičar, komentator, twitteraš koji ne bi podigao glas do neba u odbranu državne suverenosti? Užas, Rusi nam ruše državu, traže da kršimo pravne temelje, mi smo gubernija. To bi otprilike povikali horski svi branitelji pravnog poretka, isključivo u situaciji kada to odgovara njihovom zadatku i ideološkoj agendi. O čemu se ovde radi? Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, direktno je, bez diplomatskih rukavica i lukavih i odmerenih poruka između redova, brutalno saopštio Srbiji, lažnom Kosovu, da u dijalogu ne bi trebalo da poštuju ustav. Ako se Beograd drži svoga, a Priština svog ustava, onda nema prostora za dijalog, izbacio je iz sebe nervozni Miroslav. Koliko god da kopate po arhivama, Google, sećanjima, dokumentima, istorijskim i medijskim izvorima, nećete naći tako ogoljenu, osionu, anticivilizacijsku i protivdemokratsku poruku. Ređali su se u Srbiji posrednici i emisari zapadnih moćnih sila koji su donosili decidne uslove, ucene pa i ultimatume, ali nikad niko nije izgovorio ne poštujte ustav. To se nikada niko nije drznuo, bez obzira što se suštinski njihovih dobronamernih predloga i odnosila na to da zgazimo ustav kako bismo priznali nezavisnu lažnu državu Kosovo. U svemu ovome najviše zabrinjava što se zbog te Lajčakove poruke više zabrinula Priština, kojoj je praktično saopšteno da zaobiđe ustav u primjeni zajednice srpskih opština, pošto njihov ustav i ne predviđa postojanje zajednice srpskih opština. Lideri takozvanog Kosova skočili su medijski u odbranu najvišeg državnog akta svoje nepostojeće zemlje i odmah stavili do znanja Lajčaku da se to ne dovodi u pitanje. U Beogradu vlada ćutanje, kao da je ustav plot za koga se ne bi trebalo držati kao pijan, što bi rekao Josip Broz Tito. Kao da je to neki zakončić koji svaki dan može da se menja ili povija, a ne državni i pravni temelj koji je 2006. u svojoj preambuli napisao da je Kosovo i Metohija suštinska autonomija u okviru Srbije. Kao da to nije stup državnog suvereniteta koji je izveo na referendum više od 50% upisanih građana Srbije, među kojima je bio i patrijarh Pavle, koji je tada prvi put izašao na biralište. I sada nam dođe Miroslav Lajčak, poznat po tome što je pomogao referendum u Crnoj Gori kako bi se pocepao savez sa Srbijom. I sada nam dođe on i kaže nam, zaboravite na ustav, to ne postoji, to su gluposti, praznoslovlje na papiru, držite se Evropske unije i naših dobrih namera, to vam je vrhunski zakon i pravno utemeljenje vašeg sveukupnog postojanja. Nećemo ulaziti u to šta bi bilo da neko Amerikancima, Britancima ili članicama Evropske unije, Nemcima, Francuzima, Špancima, Italijanima, dobronamerno saopšti da ne bi trebalo da poštuju sopstveni ustav, najvišu pravnu svetinju. Ne bi trebalo ni da nas zanima ni to što Priština glasno brani svoj ustav, jer je to nepriznata država, pa je samim tim i njihov ustav običan pravni provizorijum koji nema supstancijalna i legitimna dejstva u međunarodnom pravnom poretku. Zabrinjavajuće je što u Srbiji svi ćute, i vlast i opozicija i analitičari i ustavobranitelji. Razumljivo je samo što ćute oni koji bi graknuli do neba ukoliko bi Rusija tražila da ne poštujemo ustav, ali to ona neće tražiti nikad.